خورتکی جه تربسپی کل نمسال باجار وینا دمینه ماکینیسه در باسی پرتوکا گینس یا رکوران یا ناف دولتی بویه. ناوی عبدالله سعید رمضانه 24 سالیه و 7 سال لنمسا دمینه. با ویجی لتربسپی برای ماکینیسه کی ناس کری بویه. دفکرن و سوار کرنا دولابین اتومبیلان دا یکم در کتیه و رکور شکاندیه. دناوا 30 کسان دا جی یکمینان بویه. دناوا 49.3 ثانیان دا دکاری 4 دولابین اتومبیله که وکه و سوار بکه و لسرانسر جهان ببه رکور. برای کسی که در باسی به پرتوکه ببو ده 58 ثانیان دا دولاب وکر بون و سوار کربو لی و جاره ده 48.3 ثانیان دا دکاری بو دولاب هم وکه و سوار که. از بچم وینا جوه داره عبدالله سعید بیوانه منه. عبدالله خیراتی؟ آوه براد بخوین چاوا دکاربون ده افقص یعنی ده 48 ثانیان دا 4 دولابان بکن وکن و بگرن و دستان به چجر بیجن به جهاز یعنی چاوا با دکاربو ویتشتی بکن عبدالله؟ دمها مخوا دربان سره آها و ما تعریف کنی یعنی بس ند مکینه بدستا بدستان؟ مکینه بدستا آها بدستان وای نه بی ماکینه نه ماکینه سر کهربی نه ماکینه سر کهربی بدستا آها دستان چو تو تنه کرد بوید ناوان داش غنی تا کرد هبون ازو خورده گیدی کرد هبون آها آره و چه زحمتی وی چیه بو عبدالله چه زحمتی وی هبو والله زحمتی قالك ولانو تميت ستريس دبوي ويعني دبي يعني يك نوع تريبانا وتدريب قالك جرد يعني براسي وقت بيجي دبي كي زانات دبي شغلي دا قاربانا بيك بيني باشا دما كتب دستان تكل ودكي و جاره كدن سوار دكي او اوتومبيل او سيارات جاره كدن دكارد دركبه جاده ورا آجوتن نه خطر لانه نه وقتا ما دولاب تشتكي تاني جراداندن لبر بيجنا جيرا نيوتن متر 8 نيوتن متر دبي بري برقاس قوتي هاتنا جداندن وبيشتري قوما قرتي بدستا ليش كيمايبا وين فحص كرن يا موسوعة جنس فحص كرن ميزان انه ما كاها 8 نيوتن متر ولا نا باشا تشاو بي ماكينيس بافيتا ماكينيس بابي ماكينيز بو تمي يعني السبيكايدا تمي يعني بي متشجع عنده تمي متقربة درا ويعني وقت بيش متكرن يعني حتى السبيكايدا الفردجي تشو مثلا سياران صالح عندن وي بيش دا بيشام يعني تشلوكم تشاوكم يعني بيشي وقت بينو حتى نهاجي وقت بدعمام تكي وتشمر لازم بي وقت بينو او اريكاريام تكي مروف بكا ببا اندام جينيس يعني بكا و پرتوكا جينيس چه زيده دبا عبدالله مثلا جبوتا چه فرق كر ودي حافظتي قلتي مزنا ند ميكانيك بونه ده يعني دي الدنيا دجي انه انسان شتيقو خوازي بيجي ده تا دخواست بگی ماکینیسه کی باش تا چید کی سیاره اندا ما همون موتوره را مجول دبی از موتورات شتكم يعني تصليح نسواشتي يعني نه هيكل سياره تصليح سياره تشبي تلور خونديه عبدالله الجماعه تديت الروجافا تشترب سبيل جمال كوبانيجي زاروكتي دچونه دبون ماكينيش يعني دبون شاگرد شاهدي دي مازن دبون يعني علمي فير ندبون دواري زانستي دا فير ندبون تاني عملي براكتيك فير دبون ته راستن تخوند لوي داري خوند 4 سال خوند وكهرباء سيارة جيب خوند بس تصليح السيارة يعني خوند 4 سال ما اجبرقو متخصص قري خوند بهبركم يعني تابعي قسمي ميكانيك باش قد روشك تدفكري بكافي برتوكا جينيس وديز نتفكرين بس يجمع الشغل تخصصن رو تشتكي رو تشيبكن يعني مظلم الشغل واهلهم جي وقت بيجمرقوتن بابهم جي جمرقوت اره بجا محاوله عندهم كتنه ده وبراسي از تخوازم
وقت بسباسيا براي آزاد بركات كم هيشي أبدا قايرو تشيب يعني خورتي قلكي دلالة وسباسيا برتوكا نافدارن هرمات رسبي جيتكم بربو أبدا قايرو قاريمون تشيبكن وقت بينو جو خورت نوكا وهبانا براسي مقري كرديل بر أوروبا بيش كتبانا لأنه حافظ جاكيرة تشيتكن يعني أوروبا باجار أوروبا ساعد جرن يعني وقت بحافظ إنسان تشيبكن إنه یک شتێکی باش پێک بێنێسبە ئازاد بەرەکات ئەو دیمەنی کوونەها ڕووداوێدا بەلاوکردن ئازاد ژمەرە شاندن خورتێکی زیرەکە سپاس شوگیرە gelek kes ji Ewropa dîmena ji me re dişînin bi rastî em beriya wî te hesiyan yani ez vê jî bêjim bira heqê wî em nexwin bavê xwe jî silav ke Abdullah bavê te jî xuya makînesekî gelekî naskirî bûye li Tirbespî Tirbespî gelekî naskirî bû yani hemû ka yani derdora Tirbespî hemû dihatine cem bavê min û yani baş Abdullah xortan kesên ku dixwazin bibin makînês li Viyana li bajarên din yên nemsa alîkariya wan bike wan fêr bike idare gelek hevalên cî hene meselen mehellekî min jî tûjî vekiriya weket bê seyara nav selhênim yê mesela yê nasavê tiştêlo herkî min jî heye yani istimî xortê hevalê xwe got yê Kurdî got bê dixwazim bin mîkanîk estimî xwe re dibim û fêr dikim yani eşanî wa didim gelekî spas makînesê Kurd Abdullah Seyid ku li Viyana nemsa dimîne û derbasî Guinness ya rêkoran bûye dîvanê min bûye zor spas